Asapunika taler pemiler mebakara satu barisan tresna titiang. Sedurung titiang lantur nyatua, dugrayang titiang rasti bati ring ida sayang diwasa, mangga ida presida mapice kerahayuan lan kerahajengan ring kumine miwah sedaging nyane. Maduluran antuk panganjari. Om Swastiastu. Ida dane sareng sami seneng mireng satu. Yening seneng becekang lingihane genahang lumur HP druene mangdeten sakit penyingakane lan gelis telas paket data ida danene ring rahina sane becek puniki titiang jadi masatu sane memuda beribes putih beribes punika wantah buron paksi sane marupa sekadi bebek katrita ada bandega madan narojana uning api nika bandega uning mapitan tan bandega punika nentan jatios wantah jarma sane ngareulang ring segara bandega sane mawasta narejana nongos di posisi kelut sadina-dina ia ngarareh be di pasihe narejana nugakin jukung sambilanga memancing di kengkene ia mekena banjala tibanan supo narejana nyalanan gaginan lento Jani narjana merasa sebel sawireh uli semangan pancingane tones man ngamahin kanti tengai narjana kusing manbe angan aukut basangnya merasa seduk hawanya panas paluhnya nyeracek sawireh panasnya mentak narjana ngeliwat ke tengah pasihe ditu ya ninggalin parangan gede bakal pesu kenehne mereret mawinan ia tuun laut ngagah bekalne ungkusan bekalne misi samua sampekan dipat galang ruang bungkul pesan lindung akaputan sambal isen caca misi uyah ku sambal atau melosan suwut medar ngarejana mesayupan beten kayune makalo ya milih-milih laut tegang ini ngesir-sir laga pesan kenah nemu penindayuh maro narejana motor yang kain sakit tepukina ada pelipis putih ditu ya ijo ngejuk pelipis ento sakiwala narjana tangkajut ningahin pelipis putih bisa memunyi jelema kene munyana narjana ningahin munyin kedise sawireh tumben ia ningahin beribes putih bisa memunyi jatma iblibes ngarahan nawang dewene dijo tongos bene mapunduk lantas narjana metujuhan ke tongos nento mawinan liu pesan ya manbe gede-gede tor mokoh-mokoh sesubane sanjo narjana abone libes putih mulih ditu gawe nang ngebado di sisen balene narjana sayang pesan tekani libes putih sesaya
cai bango dadaran bukan darat tadi keto masih iblis muteh teman pesan atene kesayangan Narjano bukan nyayangin piana jani iblis putih ningahin orto uli kedes goke ditu di kayune gede ane misi go leliping ada mas-masan liu iblis putih ngolahin Narjano apa ngalih mas-masan ento kini Bapak kamu bapak ke posisi kelop itu ada kayu gede misi gua leliping sabin gua nih itu ada mas-masan ini ada mas-masan itu nadia bapak mulai mas-masan itu pajamu bahan imalingi duga sepidan jadi malingi semua mati lantas Narjana kekison ke pesisi tapukina ada kayu gede misi goa lelipi dalam pesan sake walon Narjana sing bani macelep sawire takut gutnya lelipi malah tinggalnya ada bikol ibu masne malah Narjana bani macelep bengong Narjana ngatonan mas-masane liu pesan laut mas-masane to abone mulih buwe jani blibes putih nyingahin pasadok uli cicing gede ditu di pejerengannya ada arto berana metanem arto berana ne ento pajama bani maleng jani kone malingnya suba mati lantas blibes putih Moren Narjana apa ngalih arto berana ne ento kanti riu Narjana ngelah emas-emasan muah arto berana maka jang lian petuduh iblis putih sane mangkin ida sang Prabu Bojo sedekan sungsut sawireh nenten bersidayang mutus sang bicara wenten pandita aja keduang diri maka dadul sedekan merebut rabi sane istri nenten bersidayang ngelingang encen rabine encen ane Sujati encen ane Siluman itu iblis putih ngorai Narjana apa kepuri ternaturang pemutus bicara sang kaning nungkale lantas Narjana kepuri itu ia matur ring ida sang Prabu meresidayang mutus sang wicara sesampune ida sang Prabu ngandika lantas Narjana matur inggih Ratu Pandita niki wenten karakan asiki sapa sira sane mresidaya ngranjing ring carakan niki punika sane patut nruwenang radine Maradingane atur Narjana buka keto Pandita sane Sujati merasa kelangan radan idunnya melepek raraine kembang lem-lem buka anak bakalan seda ingat tampi kayu tenten residayang ngeranjeng rencaratane sakewala Pandita ne Siluman ledang pesan perjane egar kayune sawireh aloh bagida ngeranjing nenten wenten tandingan lantas tuh sing gak ditambahin ide Pandita ngeranjing rades kecaratane lantas Narjana nyemak caratane kesengsengin torabone ke apine gede kan dibelah caratane tor
pun sengah. Lega pesan kayu ida sang Prabu sampun resdaya mutus sang wicara. Lantas Narajana kedado sang mantri agung. Narajana stata ngiringang pemartin ida sang Prabu. Dinudune mutus sang wicara sane kewa-kewa. Narajana stata ngidih pitakon teken iblibes putih. Ainggih wantah sapunika sane bersida kaatur indek tetua sane bersida kaangge ring satu iwau inggih punika ka pertama iraga patut saling asah asih lan asuh ring samyang pekadhet ida sangyang widiwasa. Iya diastunipun iburan patut kapiara sane becik. Buka parilasanane Narajana marep ring blimbis putih. Kaping kalih mangda iraga mupa piara palemahane sareng-sareng ngiring mangkin utang leluhur ring genahnyane sane becik. Sampunang utang leluhur ring tukade sane pacang mepuara ring segara. Punika sinah pacang nyemerin segara. Sekadi ulam terubu karang miwah sane lianan pacang rusak. Segara punika wantah genah ngerarah burung jiwa sekadi ngerarah ulam ngamet tirta amarta tur ngelungsur pengelukatan. Manut sekadi tema basa Bali bulan basa Bali sane kaping 5 puniki inggih punika segara kerti campuran urip sarwa prani. Ainggih asa punika sane bersida kaatur jukut kangkung masambel sere. Kirang langkung titiang nunas geng rene sinampura. Ainggih pupetan titiang antuk prana santi. Om Santi 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 Om.